Aga jika lekai South American Under 20 Championship ke Colombia Under 20 kala job sub dan lai lakanot Persia ke Paraguay Under 20. Bat ia gini gi lai gol jong ke Paraguay layo bentiap haga minit ke ba Arab kendai dau Hurtado haga minit ke ba Sao Peu dau Cortes. Bat haga minit ke ba Peu layo bentiap dau Purta. Aga jinga lekai hapdeng ke Uraguay Under 20 Persia ya ke Ecuador Under 20. Aga nega jinga lekai ke Uraguay kala job da R lakaway. Agway pat ke jinga lekai ke Brazil Under 20 kala la ban penlim da laila not Persia ya ke Venezuela Under 20. Bat ya ki lai gol jong ke Brazil ayo bentep da Uraguay haga minit ke ba South Kendai u Pedro haga minit ke ba Peu San. Bat u Santos haga minit makendai Peu. Aga jinga lekai final jong ke Africa Nation Championship ke balalong ha Algeria Persia ya ke Senegal. Bat kane gade ke Sien ke Nyngkong ya kini ki arteli kiri begini akun ha ke final. Pai shakane ke jinga lekai nadu basdang hadu bukut ke kendai Peu menit omdon ki bala pen kijar. Enrai walada kila persyang ban pen kijar. Bat lahap ban penjalan ya ke jinga lekai sha ke extra time. Enrai ha ke extra time ru omdon kino ki bala pen kijar. Bat lahap benra sya ke penalti shootout. Bat daya ke penalti shootout ke Senegal kala pensengap jar ya ki pai ba nong kesian jong ke Algeria haga ba kala la ban penlim dasan la ke South. Bat kane ke Sien ke Nyngkong ba ke Senegal kan long ke Lahduh jong ke African Nation Championship.